مرحبا گهدارین پودکست آزادی ولات. وقتی زنی کو شش چله و ایرشک به امان لسر روجاوا هبو. ده ایرشین کو به جتاخن شیخ مقصود اشرفیه دست بکری به روزان و هفتهان لگلک دورین وکی حسه که و کوبانیجی بردوام کرد. داوی هف پیمانک دنابرا هسته ده و حکومت دمکی ده پیکات. دوی چرچوه پیمان هایی ده و هر وها روشا نزیکاتیا دولت امریکای چیه دکیجان آسته ده اما ایرو دوی پودکستا خود هول بدن کو بالی بکشینن سر وی آلی یکی جهوالی من روزنامه‌گر مطلوب چویرولو کو بسالانه لامریکای لواشنطنه کارو خباتی خویه روزنامه‌گری بردوام دکی و گلک جاره گلک مجارن هیده هم جالی روجابا و هم جالی نرخاندنین لامریکای لسناتویا هی گلک جاره نرخاندن آنجید که اما ایروجی هول بدن کو دوی چارچوبه ده ام پرسی خوژه پرسن و روشا داویه هیجی پر بنرخینن حوالی من روزنامه‌گر مطلوب چویرولو ام بجن تبخیراتی پودکست آزادی ولات لسر چاوان هاتی وک پرسا دست بکی از دخوازم روشا داوی یا پیمانه یا کدنابرا هسته و حکومت دمکیا سوریه ده پیک هاتی دخوازم پرسا خو پرسم وقت جیت شوپینه کو پیمانه کاتی امضا کرن اف لحف کرن آنجی اف پیوان لور چاوت شیرو وکرن چاو هات شیرو وکرن تو بخواه چاو شیرو ودکه ده شرط و مرجن هی دمرو بنره اف پیمان لگور گوتن داوی باشتره هین خالین کو گلک ده دیجه کرده بو هاتون را کرن وک تبلبونا شروان هسته ده یک و یک دناب ارتشا سوری ده پیشنیار بروه وها بو یعنی نه وک هزک یک گرتی یک پاره لی شروان یک و یک تبل ارتش سوری دبن لی دوه لحف کرنه ده لگور کوهاتی راگهاندن هسته ده وک هسته ده تبل ارتش سوریه دبه وکی یکی نیکه هف بیش و جسه توگه هم پکته و فرماندار وانجک یعنی کرده اوشی ده انجام گواشتن وزاختو ده کنگرس امریکا دایه کو پیشنیار قانونک آماده دکه کو احمد شارا هشیار دکه ربابریا بیدم که هشیار دکه کشتن سیبیلان هشیار دکه جنوب آنینا cezayın yaptırım tola ceza dine rojeve yani mesaj ekledi Ahmet Şara ku meydan navalaya Türkari her çeşitli dilde duhazıcı kurdara beki sivil abuk kuji tabanen cenk beki yani ev peşniyar pır bu sedem ku hanek tişt zarar pır benzin hanek game gune. Disa medya Amerika'yı Wall Street Journal, Washington Post, çan rojun denipsin rexnel Tom Barak dikin. Ku Tom Barak berjivendiğin Türkiye le peş berjivendin Amerika'yı digire. Evji buya sedem ku Tom Barak ji du carin du peyamin vi davi nermtirin jiyen beri vek fermandı da gelek tund edi havcıları bir hesede nemaye halas nemaye misyona dici daha şey hatiye kadandın hükümet Suri ve hefkarime be jive hale hatına veroje gringe yani de peyame xodajı de ve Kürt şerek mezin kırna ve Kurti şer kırna dici tundrayan Suriye geli Kürt hakkıvana yani dakhiyaniye vi tombarak ya do o dakhiyaniye yek jiberi ve nermtirin erenitirin ji gor pratika bibere ev jiber ku raya geçti Ameriki Kongres Ameriki neraziye bertek nişandı da. İşte Tom Barak siyasete vi
ya Suriye'de siyasete ku Kurdan daveci Ali ki peşiye şer'a vedike Kongresci bive müdahale bu alikar raya geçti Amerika raya geçti cihani xo peşinden Kurdan dibin alikar ku henek zararın mezin ligor berjimediye Kurda hatına kem kirin. Ev peyvajuye ke ev lehev kirin peyvajuye ke hin bi dehan hurguli heneku dve bifrehi warin nikaş kirin warin gotu peş kirin hatta ku çareseri hebe yani ev jî qonağa ke duru derece gelo aliyedin vinavan iradevan heye ku Pırskıraka heyi çareser bakın, bir rekan diplomatik çareser bakın. Ez baver nakim niyete van heye, ne niyete van heye, ne jî roja babam dişte kosa heye. Demedi kujin, bakabın demedi kujin, o taybeti anha Kongres Amerika'yı dokhaza rerber colani şerah denk bike, imza kırına ve peymane dehile şerah nefes bikşine. Henek jixara ciye manavra çeke ev adıbe alikar le ji aliye Kurdan bu fikri se hafta beri de yek ji se aha Suriye kontrol dikir anaha hemi akş deste çune rakka tapka dere zor hemi deste çune o neziki çil gündem kovani bin dagır kiriye dene revşeki dijvar heye o tu nizm buyu asta eyalet yani vilayet haseke valiye vilayet haseke deste tebe o statü rebeberiye khosar namine yani revşeki pır kharabe revşeki neyeni le dukhazım bol bikşinim ku ef peyvajiye ki berdavame domdare ger kurt zireki bixabitin bi zanabun bi pispori bi şarazayı bixabtin dikarin hin qazancın nu dest bixin jiber ku Kongres Amerika'yı gel Amerika'yı raya geçtiği cihani devletin Avrupi perjman pişkiriye Kurdan dikin belki ne hükümete van le gel raya geçti bir raya geçti pişkiriye Kurdan dike Lomajı ve Kurd de gavên xwe siberojede ve rastiye bibîne xwe gelek lawas behez şikestî nebînin nebînin li gor vê xebata xwe bikin û ez dibe baveriye dime li Sûriye hewlên avakirina devletekî nû vekirina rûpelekî nû bê Kurdan nabe yani divê Kurd mafê wan hebe zimanê wan bibe zimanê fermî perwerdera were karaanîn yani nabe Sûriye bizvire dema wek Beşar Esad Roma jî pir derfet li pêşiya Kurda hene ku bixebitînin pirtir mafê xwe misoger bikin pirtir mafê xwe bidin pejirandin ew ser Kurdan dimîne ez di vê barî de ne reş bînim geş bînim çünkü çava medît niha Ahmed Alşera dibîne ku meydan ne valaya ji wî re alem çavê xwe goyê xwe nagire Kongres Amerika'yı bi zimanekî pir tund pir hişk balavî kişand ew hişyar kir qasra spî jî dibîne ku Kongres siyasete hî ne razî yani tam barak taybetî tam barak rolekî pir xirab dirîze Mercê Amerika'yı dibêje tam barak wekî zilamê Tirkiye tevdî gere ne ya Amerika Roma jî Kurd dibe li siberojê de vê yekê jî bibînin li ez bi peymanê wekî min gotî peyman dihele ku tundî jî ji holara be yani qet nebe ji bo vê demê tundî jî re bir jiyan hediye dibe zivera normal danûstandin axaftin hevdîtin bimeşe rola xwe bilîze kesên revandî kesên dilgirtî werin pêguhartin termên şehîdan ji aliyê Kurdan ve dibêjim termên şehîdan werin radestkirin ew rewşa awartî hinek raviste da ku danûstandina hevdîtin rola xwe bilîze Kurd jî
gringiye kurdan ji eve. Peşitiye kurdan ji eve hevel dizin. Revşeki nerm hebe tundu tiji bravosta eriş varın sekinandın. Daki kuştunun nun nebin. Daki jibu danustandın. Jibu diplomasi. Jibu siyasete. Derfet hebe. Kada siyasete kada diplomasiye vebe. Yani Kürt bir avaydı fikrin peşi mırının nu bıgırın rafşanak aram bakın da kuan bıkarbın diplomasi bıkabdinin joxa gelek detay hene hurguli hene bende çaresir kırne ne evji Roma dibijim kareki berdevam ev kareki peyvacıya ki berdevam Brez mutlu Amerika'ya diplomasiye ke çavet demeşandın. Biyate ev diplomasi tera şart u merci nihayên rojava dike gelo. Amerika revş cudaya revşeki nedit diye dezgehen devlet Ameriki rola analizin her tişte desti Trump'la hadiye civandın kasrespi kongres o dadgehe bilind Trump rola kipirmezin delize o hem siyaseta kabine ve hükümete بخوخه diyardı ki o Trump mecara Suriye balyoz Türkiye erktar kırı bu vakit zanin o avcı siyaseteki gelek leser devletin heremi yani leser bingha khort kırına heza devletin heremi dakhabda yani avaya gidin Türkiye devleteki heremiye bere ev Suriye beşikçi ahasur Türkiye bu Osmanlı bu İmparatorluğu Osmanlı bu deve Türkiye xudan gotum be deve hem Türkiye bir perspektifa Türkiye çaresir bakın o tişte kujkunal Suriye'de kavme eve ne vezaret derve de despeke şehri Suriye'de vezaret derve siyasete Suriye revedibir pişti kovani Pentagon vezarete beravaniye Pentagon dosya Suriye gırt bin kontrolü اوجي بيبندي بكردان رابو وحتى صلاة شوي والوهاهات لمن قالك جرى هشياري دا كو جوهرتين مازنتين دفا كرد هشيار بن اما دكاريا خواه بكن تدبير خواه بستينين جبالك الرأيش بجبوان خرابتر با و روجه دام ويتيشتي تبينين رولا سنتكم نمايا رولا پنتاگم نمايا رولا وزارت دربه نمايا o دو نپر جبينك هفبش هبو جبينه هفبش دا Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya her se devlet aliye vezire derbe temsil kirin ye Amerika Tom Baraka ne veziri derbe Mark Rubio yani nişanda da revşeki çavahiye o Trump de sıradan akay Arabistan'a Saudi Salatçu'yu da çerde hek gulane hinge Saudi Katari Türk civine şerha ve Erdoğan be Trump'a peyda kırın Trump ev dit nas kır jive deme hatta naha Trump peşe Ahmet Aşara vekriye Tom Barak rola ki mezin he begumun diye siyaseti de kurji ne karine ve rastiye bibinin legorha hamle pengava babijin lomacem hatına ve roje yani deve revşe xarab da rola gelekes baver dikin rola Tom Barak pır xarab heye o iroji ve Middle East ay dibece Trump siyasete Suriye'de bizzare Tom Barak da ahve evciden hava kadroyen vezirat eder de o yendin de ben razı bulun. Yani evet, Murat Karabeşi ile beraber ve ki Kongres Amerikacı pengaven daveş do peşniyar zagonek hatta peşkeş kırın. Burada da beje erişe kurdanaya kabul kırın. Xarabkari zulmü zor dalizer sivilan em dibinin em hesap perskin. Hatta şede kara carakdan bizvra navlista terörün ve terörü Cezayir Kayser carakdan dikarın varın zindikirin yaptırım yani tole varın zindikirin yani mesajı ki pır xurte Kongres dede mesajı ki Trump'a mesajı ki veşartiye sergirt diye ki Trump'a la mesajı ki vekiriye ki şer ara coloniye mesajı ki vekiriye ki Türkiye'ye çünkü nabi Türkiye'ye tekutun la mesajı ki veşartiye ki Arabistan'a Suudi o Katar'a la Arabistan'a Suudi Trump Lindsey Graham
دو نفر وقت چاواد بشه ultimatum da bu Arabistan Suudi کو از زانم هون چود کن هزار سر سوریه پره هزار کاربین ایشان دیجی کردن که او هف بندر من راوستیم سکنین رو bu avayı bu fikre yani به حمله کنگرس امریکی به بنگاوا کنگرس امریکی ام دبینن پیمانا کو دو هات امضا کردن gelek جدایج گوتن بری کو هسته یک تولید بیه یک شخص کس نه وک رخصتن اوجه نشانه هلبست کنگرس امریکی مدیا امریکی رای گشتی جهانی او خوب پیشندران کردان را گریدایی یعنی به آوای کدین امریکای ترامپ پیشیا جولانی بده که gelek نزدیکی خطا ترکیه دبرجمندی ترکیه به امریکای کلاسیک Amerika'ya ku dezgehên ve devlete evna hevol dedin Kurda bu parazın hevol dedin Kurdan tene nehelin hevol dedin deste Kurda xurt bikin hevol dedin Colan Rabejin emette becaza nehelin o barak racı da xazın bejin ku tu haddi xo derbazdaki bes yani ev ku astum dibijim Amerika'ya yek kirti tuneye برز وقت زانی کل امریکای سناتو و هن سناتورین وک لیندس گراهام پیشنهاد انجی آماده کن. گلو مخاطب کردان چه فکرن بریارین کو د سناتو در کون و چه قاسیل سر دانالد ترامپ باندور بکه. لینزی گراهام کماریه سناتور بلومنتال دموکراته. her دوجی نزدیک اسرائیل دوی مرو ve ki baş beje Graham kesek ve ki nezike devlet İsrail'te zanin demek ki bereli vur bu rola İsrail'i gerek hiye ko Graham avqas çalaka senatör edin bu xaç cihuya senatör buluman bu xaç cihuya yani ev her du kes av peş zagon peşniyara zagoni amade dekin yek komari yek demokrat اول شيء وكما قلت يعني هولك خباتك كود خود كرنا رفشا كردان لاواس كرنا هشاري داينا جولاني احمد شرح عليدن داجي مساجك قصر سبيرج تانل ترامب كو هناك تشت تودكي ام نرازينا ام ترخنا لكن لا ام قبول جدا كرد تايبتي رفشا كو ام هبندو خبفروشن orta behelin bana bakın revşeki xarab aliyeme ben naya kabul kırın ama rebe girin mesaj ava ab peyvojiye ki derece peşniyarak de kongrese derbaz ve gelek vaktu xa seme şeşme salek du sal devamır realist be tişteki buha hevine ki haftaki de haftada tiştek bir riyalek buha derkef ab riyar peşi le erişan nagre ebriyar kuştunan nasekinin eğer aliyeden niyet xarab ev kanun ve her paş kutişten ko hatına kırın ceza bıka şarara beje çavemel serte tonukari meydan valla bebini o erişe kurda beki yani de burada gringe le hatta بكم قد الشاش ما صالك دوسال سمه دبي كرد لبر هبونا خورد بكن نهلن او دوس صار ببا نهلن رايا جشتي بالا خابده مجارندن جوخا پر رقنه هناكو رببريا حسدر مازوم عبدالله چما دما کنگرس دنگو خبرندك نرازبون نشانده چما دوی دمه ده پیمان گرده ده evjer rexniye ke ji mazlum abdira jberko şam çen rojin tengav bu yer ketiye revşeki xarab ab peyman jvan bu yer oksijen morudu karabeje le ameriki bu xaji kongres ameriki medya ameriki dexabetin ev hevel dedin balans sekre siyaseta amerikiye ser Suriye binin هناك پیشیا تنبارک بگیرن پیشیا شراب بگیرن پیشیا کردا بکن دوی پیمانه ده امریکا و فرانسه جی ناو دانه دشوپینن داکو پیمان بجی بره و سروکی فرانسه ماکرون جی دو تلفون مازوم عبدی دکه
dibêje ez garantî didim ez di nav ve mejare dibim em ê vê peymane bicîbînin. Yani Kongres Amerikî dixebite dostê Kurdan li aliyê din dixebitin ev jê cihê şebûne ku dihêle Kurd hinek nefes bikişînin. Wek pirsamî dawiyê ez dixwazim hinekî balê bikişînim ser rojên pêş gelo bi pêşdîtina te wek tu dişopîne wê di rojên pêşiya me de li wir an jî ji wir wê biryarên çawa an jî nêzîkatiyên çawa ji bo rojava derkevin holê gelo. Yani pırs bersiva yekê û pirsa çar nêzîkê hebin ez ê dîsa dubare bikim. Yani rewş ji bo Kurdan dijwar e. Bi hefteberê yek ji sê axa Sûriyê te kontrol dikir gaza xwezayî petrol niha ev ax ji dest te çûye dibin êrişê de rewşekî dijwar e. Ne daviya tiştekî ye. Kurd di vê rewşê de jî dikarin xwe serhevda bînin heza xwe xurttir bikin ji şaştiyan xwe dersan derxînin çima ji ber ku niha Ehmed Çara dibîne çavê Kongres li ser wî ye ser rêveberiya wî ye loma jî dibe baldir be caregirin xwe neke armanc hedef lê yani aliyê de jî rewşek wa heye ku Sûriye bê Kurdan bê dayîna mafê Kurdan nikare pêş bihere. Yani divê Kurd ve kemanî minorîtî azınlık ya duyê li Sûriye were qabûl kirin zimanê wan bibe zimanê fermî zimanê Kurdî di perwerdeyê de were kar anîn ne 2 saat dersin bijarte wekî li Tirkiye ew jî wekî me gavadîn jî got pêvajiyekê domdar e. Yani pêvajiyek zindî domdar e bi hevdetên o civînan hinek hûrgirî tên zerar kirin divê mirovê tiştî jî bibîne lê li gor 5 roj berê 2 hefte berê rewş baştir e lê ji bo 3 meh berê mirov bide berhev rewş xirab e lê yani dostê Kurdan li ser piyane Kongres Amerikî ser piyaye İsraîl xebateke mezin ji Kurdan re dimeşîne pir kesên cîhanê gel yani gelên cîhanê piranî wan piştî Kurda digirin tevke hikûmeta wan wiha nakin jî ev jî nîşan dide Kurd jî di qada navnetewî de mijareke girîngin rewşa wan xirab milyona kesê re dike ser piya ev jî cihê şebûniyeke Kurd bizanin xencî çiya jî piştî çiya jî dostê me hevalê me hene. Belê guhdarên podcasta Azadiya Welat me divê beşa xwe de jî hewl da ku em balê bikişînin ser rewşa dawê ya li Rojava û her wiha peymana di navbera Hesedê û hikûmeta Demkiya Sûriyeyê de hatî îmzekirin. Em dubare spasiya xwe ji hevalê xwe yê rojnameger yê li Washingtonê ji rojnameger Mutlu Çivîroğlu re em dibêjin gelek spas û malî ava heta podcasteke din bimênin xweşiyê de.